meine Körper. Meine Körper मतलब زما بدن. راځي په خنن متاثر بدن ظاهري بڑی تشریح کو. Meine Körper. Der Kopf. Der Kopf معنا سر. ځکه کاری په خاطر باندې استعمالېږي. Der Kopf. Das Haar معنا ویښته. بیا چې موږ ټول ویښتان باندې خبرې کوو سره کوم یو Die Haare. Das Haar. Die Haare. Die Stirn. Die Stirn. معنا تندی. Die Stirn. Die Augenbraue. معنا اوریز. بیا چې اوریز یادو Die Augenbrauen. Die Augenbraue. Die Augenbrauen. Das Ohr. Das Ohr معنا غوږ. Die Ohren معنا غوږونه. Das Ohr. Die Ohren. Die Nase. Die Nase معنا پوزه. Die Nase. Der Mund. Der Mund معنا خوله. Der Mund.